pay itinagatan tayo ta kaya't ming balintaylaan amin di dating nga nagatgatang ta makita tayo nga mabalintaylaan so nalaan namin nga medyo nagkurang panlaka iti usto nga maintenance na so idagtulaw tayo amin disabled wala ang daycare tartaray nga hindi nga nangroon na digiti compactor tayo garbage compactor tayo ta pero nga problema tayo iti basura iso nga digiti amin iti sakit ulo nga iti tututukan iti including iti masineres tayo nga dali sa ay pagbasuraan ingga naratang kita may mesapela ang kinapagbalintay niya. So hopefully iti masangwanan nga daw ko masimpate amin. In fact, iso di nagka-propet at motor po tayo tapos di basta kita kasi digitay equipment tayo digitay dump truck tayo na datumupay kita madama nga paspasimpate amin. Sabi ko nga kung balintay amin ta kasapulan tayo una nito siga po na nga kami makay-deliver to susto nga servisyo with the barangay no saan nga makompleto dito yung equipment tayo. Nagbayad mo tan mas makatipid pa kung na kasi ability request nga graveling kaliti na ito mga barangay roads digiti barangay different barangays kan kastamot iti agrikultura kasapulan daw na digiti nga talagang equipment so masaysayangan tayo saan nga matalimaan masimpaan dito di po nga makagatang kami man iti sa bali nga gamit pa yung mga baling nga usaran but tapnanhaan nga masayang iti kwarta iti pinaggatang kadigiti equipment masapol nga simparan tayo tapnon ti kasta ket usar pala ang nga serving iti kalugaran tayo bago. Yes, sir. Okay. Sir,